Fo fi fo le tau to fai fo to bo ne ya no sa bo ia e fa pena fo io na tu na to fo is fa so o le ya so ia ala fo ia fion pa ia le tu io te tonu ia le ta ia tonu te me mata ile ta po kalame o ne fo ya so ia te tonu se i tato a mata i se talo ne tau basta ia tau suga te ia tātou se talo nei aso. Tātou ta talo. Lo mātou tamā o i le langi. Aleluia. Ia po ia tu pere vi inga ma le whamanu ma le taulanga o le loto whaftai au fio le ta po tamā. Ina ua mātou au lia maini nei aso o whaopopo i aso lo mātou ola. Ia au lo mātou nofo ma au mau pēr leila lo langi le tu mau e le whai fo i mo i mātou. Ia ona mātou whaftai atu lea i lau fia ona o loa lofa tu noma loa mulei. Le ola tului o le manava o lo whapena ona foai ina mai pēr i lau fia i o mātou tangata. Ia vi ia ma vi ia o lau fia. Ia i le leitu lau leaso tamau. Whaftai o nao nei awa no le lei, i mātou whelo e fo i malau o auna, aise o i mātou o lau au whai ngā ruenga le le ie, ia e rea ea se tala i mwhai ana mātou whai atu i lau fio, o nā o le loto o le whaftai, o na o la tau singa malau puinga malau leo leonga ia i mātou. Ia ua mawhai ai o na mātou au ria ni nei as fau, ta mā e mate le i whaia o se ngā ruenga pe tau tala i se upu, ia e mua lava o na mā tatalo i lau fio i lau fisosoani. Au a mate le i loa se mea o i mā ua tangata mate vai fo i lo mātou utua. O le ala leo ua mā wala wai le tatalo o ni lei tae a fou, ia anga pa ia fio maia. Ia whitalai oe le tae au le nei. Whapena ona mori o la upu i ai o whinangalo maloto. O lo nuu malau e kalesia ni nei tae au fou lo mātou tua. Ia au isiri o ia me uma o lau whaunga. O lau whaunga le o iei le pule ma le mana uma. Whapena ona ufi ai i ma ua i le tae au le nei. Ia ai ali pea o lau fi o lo mātou tua. Ia anga le nei mai. Ke so ani mai, ia fo mai le loto matala o le loto mau, o le poto o au mea alofa. Ia i ma ua o au mea whai ngā ruenga, ia ma te iloa ai o na whai o nei whasoa e nei tae fou le mātou tua. Ia amataina e lau fio le nei whamoimoe, whai uina e lau fio amaea, ia te le lava mamau alunga se viinga o lau fio. Ia e tu mau pēle whatawa, ia i ma ua o au na. I lau ngoi Jesu o ma talo wala o toi nei. Amen. Amen. Loi, aleluia. Ia, ia le tua ni tae au fau Samoa. Ia, ta tonu o leo o maea le tatu talo e amatai le tatu. Aleluia. Hamo moa ne yaso pos whamalosi. Ea le ia whiompa ia le tua ni tae au. Ia, whatalo whatu i le malusi o tatu o tonu ne yaso. Ia,
hape fo ia ona tofia le tua le tai fo ia o atu le au fatalofa ia o tu sunga ia hape fo nei tua asina sina ia tato te mama tua tina matua tato watunu ia o fe lava fo yo e bawa mai aire fa sol nei aso i tu e fa nei la lang ia fatalofa atu ia to e ruso matua fine e swafa man malo Yesu ke viso ia tae nei ia te tonu le ha mataina tato fasol nei tae na o lunga na tato tu si faitau o Yesu le atoanga ia ma tato tu sina Yohane sulima ia fai pumo mo tau sulua ma o foi so taimi ia ma nei foi lo to no foi ma faitau ese ma faitau atua di ia upo le fiong pa ia le tua ni tai au ma tato tu faitau na o lunga ia tato faitau o ngai o le vine moni a o lo tamau na lue vine ia o la malapa ia te au e le fua e ave seina ia a o la uma e fua e teu e ia ina ia fua mai ia tili o uma ona whama ina o tau i le upu na o tautala tuai ia te o tau ia tu mau ia o tau ia te au au fo ia te o tau fa peo le lae le mawhai o le fua pe ana o ia pe a whai e le mau i le vine e fa pe foi o tau pe a whai tu te le tu mau ia te au o nei o le vine moni o la o tau o le tu mau ia te au mau ia te ia o ia lava e fua te le mai a wai le mawhai o tau na whai se mea tasi pe a au le iai a whai e le tu mau se tasi ia te au o na lafo ina lea o ia i tua pei o le lala au ma wha apo ina o na wha poto ina ai lea e tangata ma lafo i le afi ua sunu ai a whai to te le tu mau ia te au a whai to te tu mau ia te au a tu mau fo ia upu ia te outou o mea umalava to te mana o iai to te ore atu ai o na whaia lea mo o tou e ia lo tamai le nei mea pe a o tou fua te le mai o na whaia lea o tou mo o so e whapea o na alofa mai o le tamai a te au e whapea lava o na o alofa atu ia te o tou ia tu mau pea o tou i lo alofa a whaito te tausia polo a inga o na tu mau lea o tou i lo alofa e pe o na o tausia polo a inga lo tama ma o tu mau i lo na alofa o whai atu nei mea ia te o tou ina ia tu mau wai lo oli ia te o tou ia ato to foi lo o tou oli o la ia sulua o la polo inga nei ia o tou fe alfani e pei ona o alofa atu ia te o tou e le siri lava le alofa se tasi le nei alofa ia tu ina atu e i se tasi lo na ola e sui ia na o amen o e talo ia o tu era basta la suga e ma to me ia ta fa so di ta au ia vi ele tua tai mo le no basta ole chapter le o le fa utan ina fa pe o Yesu le vine moni o yo le vine moni ma ona la o le fa utala ye o le vine moni ma ona la e ma fai la ona tatou fesili po ai le vine moni le po le hafo i le vine moni o le hafo i ia ona la wa vai nei foi upuia na ma fai tau atua e ai le keyword le ko kongu i le ko kongu foi upuia na ma le anga le mention pe ka ufa se fulu mai le upu le
Musala ole upule ole keyword le ole mata upule ole upu ole tu mau. Tu mau. Amen. Le fase fulu le inga ka umai kongu ibe ka umai whaiwhaitau. Le upule ole tu mau. Ia o se upu a foile au ngā tene le upule. Au ngā tene le upule mo ai. Mo ka kou leo ke usiano ma leo whatutua. Ma le karesia ma le tino ke riso. A wā ka kou le kumau. Ia e te le ala le whainga o ka kou. Kai pe o lesi me le tu le lalo i lesi fo i pule whamai i a le tu mau o tau ia. I le vinge mo ia ole a lafo ka kou le afi. Pa o ka uanga o le upule i. O le tu mau. A lea la lau si whaitau a mata atu fo i lea lau whaasoa i lunga o le fo i upu lea mua. Ona ia i nisi vaenga ta ua o le tala atoa lea. Lea maka mai e i. Fo i upu mua le whapea. O a o nei o le vine moni. A o louta ma o le ngalua vine ia. O foi pula o la uma lava o ia te o le fua e ave e se ina e ia a o la uma fua e teu e ia ina ia fua mai a tili ai o Yesu e o puia pa mai Yesu o a o le vine moni a kikilo la ye o le ia Yesu malonga kamai il foi pumo moane o mai Yesu o o le vine moni a o lo tama o le ngalue vingi ai baba aina ye o le manga ia langa ye ia se ata fo ile o le mere tupu nei tonu le kalesia ma fo ile ia a mai fo tonu ainga a watu tonu ngaluenga o a onga so se mea e foi le e tatu te loa e kaua e ia le tūlanga o le tangata ia. E le whesopo ai la ia tangata foi tūlanga o skara whakaika i o tunu le ainga. Ia au mai le tina mari tama e wheskapo o kara whakaika. I le ora renga mai e le pua. E le mawhainga luaku ki ngā se kulou laku ulu le ainga e sau ka mārenga kofie le kua o ia o le ulu sau piko i lalo. E le oda area nga ka penga i le tua. O le ka māia o ia o le ulu o le ainga. O ia o le kaikai o le ainga ia o ki ngā. O ia o le sosoni. Tulou o ia o le ua. Le leila le ua o le ua mwhainga milo sa ia ia le ulu. Le ua tu lang whapenga le ona lea. Kikino wena i. Mai o Yesu mai o au o le vine moni. A o lo tama o le ngalue vine ia. Ia ka mai kau le mai tu lang le kau mori ko le mafaso. O le loa le e tangata, longa position, i ko kongo se mea, ko kongo loku, tono ainga, tono ngaluenga, tono a onga, a whapea o le prefect, a whapea ke loa la le head boy, po le head keo, ia e loa le lua va, a ua ke kaumwhai ko le ke fia head boy, ia e le urtulanga, ke fia head keo, ta penga le ka le wo kwa mangingo anga ka o mai Yesu o o le vine moni o lo ka ma o le ngaru e vingi ka tilo la ye a fa pe le fa mai Yesu o le vingi e so se vingi ya ma so se la au e ke we ai e ke le ngaru e vingi a fa pe o le ko nga fai e ala kanga ke wol ko afa kulo ke sala lo sului ia vele vao me va penga o ka o le akanga le i a fa pe le fa mai o lo ta ma o le ngalu e vingi
o longa winga e atangia mai i le ngaluenga le kama le ala fai I le vingi le mau le faso solo I foi lano mai o la uma lava o ia te au e le fua o la uma le pipi a Yesu pe le pipi le vine moni e le fua le fa mai o la uma e le fua kilo la I le unga momole la e pipi I le vine moni pe pipi a Yesu po le ale unga ale fa mai o kama o le ngalu e vine o ia o longo winga o la uma ia e le fua I pe o fa mele kala le pipi a Yesu le vine moni ka kilo la po le ale mea ngalu e vine po le ale mea tamale la fa I le la le fua po le ma ave le fua ya pa mai Ola umolava ia te o le fua e ave se ina e ia Wai vai la mea le al tamale fai ngalu wenga al tamale fai lenga o ia le ngalu e le vingi kil apenga foi kako e kamo foi keu so la au ai vai e kui la foi e lawo mango po makanga upe ia nga kamo le e vai foi mo mole tulo mo mole koko wa kuise le koko e fai fa kai fa pe iso koko foi le ke la ku o so inka kupu dia ai ki lo ko lo fu ko e ke la ku la sala ise ka kupu nga mala ele o ingi fu la ho ia po isi me o la ho le fe ki nga ila so la manga o mia le si la ka mo fu o la le o so ku ile vale e o le mea ngai fai le tangata ke o koko la ku lo ki piese fa penga umala le ko mele kupui o le fai o le fai le tama o le tama le anga o tama o le ngalue vingi amen ai sa me wa renga ke o le kamai le pe ro kala le inga ia fu mai fu ha kiri mai aka ko ngofo ra ma kele fa ke kainga mo ka ko fa pe ale o ka ko mai nge ko ngolo o le loko le karesia ke se karesia se kulo o kasi le mele ko ko mo le karesia ke iso o ngofo le sikanga kai pe o me fele ngofo ma ka fa fele le kuli le sikanga ma loko fai se me wele le kuli ele sika ele se me nga ka ko fai kilo ele kala le ni le vinge le nga le to fai ale se nga ka ko ka mo fu fa masingo fu le sika ka ri ko le kale si ka mo fai wele le push es ia male loku ia au kele loku fa penga kulonge yaso fa vo e mai mo mai ia e kelonga e fa ngofia nga e malama ole mangingo le ia upo Yesu o ai ke ua ia le vingi o long kama vai Yesu o nga luenga le ai sin file le ia Yesu kanga kai o mai kongo le kale sia ke wis o long kama na fai ungo kanga ele o ia ele o ka ko le anga ko rua ka le kala mai Yesu o ia mai molong kama o ia la o le vingi ia o le ke vingi long kama ele fa pe vingi Yesu ai ke vingi ka ko le ska kunga luenga ngai fai nga luenga nga chama ke fai pe kusa male fai upule ai sa le nga manga o ia chama e ke le vingi fu inga ia fu ke mo ia pe o fai pula le o maka koi pasta
Ale ka ke le o fo alo le upule ngo fo e po le keyword le ole upule o ku ma ia mare ngo fa ro pas ia tua ka no la o le wala ka I maka upule fo upule a ngo winga la o tama o Yesu o le vine ka ko la ia fe ka ko ia ka ko la le vine ia le pipi la ia Yesu ke viso io la le se me le kupu mai amen la le fuala la e mangia la se kalinga le Yesu le la so lo fa le ka se kalinga fa o ko po se o le kala fa o ko pas amen o le kala fa o ko e le fa nganga la Yesu le upule o pe fa nga me Yesu le melo fa ko anga ia ngo wa pa ye le se o nga vo nga le me ko mo fa ko anga ia kan lue ia malang fa ko anga e wa so se nga lue vinge la wa e nga lue ma ke le vinge so skanga ka foi fa ko anga e pe le ka u le melo fa ia mal ko e ka ko vai ia ko anga ke u masala lo suru yo fa ia o le ola le langa fa I mafua mai ke le au fa ia le winga nga from kalanga o le nga fa nga Yesu le ka se kalenga fa ka o ko le e au mai ko kongo le vai nga le kongo fa ko anga tala fa to anga fa ko anga e fai e le o nga le amen I le ola o le tanga pa le pi Yesu ke amen ai le mau mai le maua ai Yesu ke viso o le ngo winga o le me mo le fai nga fuala la ia e le mafai o kupu mai se me le ia o esa e le va o male vinge mongi amen o Yesu ke viso ai o le kapi pe ia Yesu ke viso ka o fua amen o ngala o fekaninga Yesu le fai mai o la umala vai ata o le fua e ave se lo kama ave se lo kama o le fisiri ke le ala ngali pastava yegi o lo pi vinge mongi o lo mau le vinge mongi ka o ingo fua amen al fisiri danga por ano o le fua ya la me la kupu mai le mero le ma fainga fua o le wo pi vinge mongi o le wo mau ya Yesu ke viso alanga la o le ma fua nga inga fa per me amen la ngo le pai mai Yesu o le la pe o le fai mai le upu le ka so le ka so ko le upu le tu mau ia o le ma fua nga ko mo la nga le inga ne ma fai nga fua le la la nga ele o mau le la le vinge amen ya e fai ma ko se la mai le vinge ia yo le la fa fera nga fua e Mauricia sa a se pio amen ki diva ba ye vinge me ai bole ai ia ai ko saurisi ke mi lo ya ora pi a fai ala finga le fai mar o se la e ke le me ai mi se la nga ke bo ki diva ma ye vinge mong bole se sau o se la ko saurisi me ye se la o bole se la o le fa fela ko pour vere o le fuo le mo fai un kupu mo se me le mai le fuo ai se fai mar o se la ma vinge le la e fa nga le upule na fe me tu ma wa wa le fe me su wa le tu mau ya wa le la ku mau mo yo le la nga e fuo ke le mai ole si la me le pe a fai le o la ngor tanga te tu mau ya Yesu ke biso ole mau e ngai o le fa ma inga mar ke winga la nga so ole nga duenga le tama ole koe fa le ia akiri amen keu manga lai ai le fa moe i le la le ia fu ia kwa fua ole nga la nga keu ngai fa pe vela ka ko keu ka ko le por tu la nga le mense le ipa ia por foi pu ko wenga mense pe ko wa na fa mai wo fa mama ina o to ile ile upu na auto tala tua ia te auto o vai di ia o le upu la e fa mama inga i pele la mo mia la le la fa mama inga i upu ke mo
Ele se mena le fua. O e ala ngā le fua. Kai pe o mere ki sa ngoi. E ala la o ngā le fua. Ma fua mai la faswai kaulia. Fai magus. Faswai kaulia pa mai ya. Ua longa winga. Ua uma ona wha Mamaina o tau le upu na o tau tala tuai a tau. Ua le mea kongwana re pasta. Kusa o le mafua anga kongwa le la iunga le fua le. Le lala. Ongo le mele. Wala nga le fua. O le anga ele ia. Ele wha mainga la le. Ile upu le tua. Nga o le la ya. La ua wha mamai le. La lai ku maua. Lai maua ia i o. Le ala e waku wale ta mama keu inga ia fua ke mai. Ia fua ke. Au ka iaila i di pastar bere. Ma se manga ia a. O le fai mai le wha upunga. O mauna wha mamai na o tau le upu na o tau tala tuai. O le fai Yesu i. Ia. O le kaukala i lala. I lala? La kaukala o le tala whakao. Kala whakao. O le wa umanga wha mamana lala. Pemelo le ngā kū mau ia o ko i kia ngā o i kia o ko. O le umanga wha ma o ko. O le fua lala. Ma fua ben lala. O le whai amaru se lala. O le kumau. O le kumau lala. Ana mo wha mai lala. Ape uma wha mai o ko. Ngā o tau tala tua ia tau. Ngā kū mau ia. Ko e pau ala me le me Yesu lala. Ko e au lo kumau. O e ngā uma wha ma. Wa kusaka pasta aku kikilo lala. O le kaukala le kangaka. Le kaukala la. O le vingi, o le kaukala ia Yesu. Le kaukala ia Yesu. O ka gola le fa me o la e ko le pipi ia Yesu. Ia sa o le ala sa mo. Langa o le kaukala o le winga lala au le o kako. Kako. O le mai a pipi I maku mau waina. Mo ko I fua mai ai fua ka Yo la fu mo fama. Io. Pi ba. Sa ela la sa mo. Langa ele o kaukala ho le se la mo ia se la. O le kaukau o le tulo o le tau tala I tangata. Ia sa ela sa mo. O le kaimi wa mau. O le kaimi wa. Kaimi wa sa. Gal fakulu bo ya ko. Ale fale me ko fakulu. Ia. Ele fai la nga fua. O le ale ma fai la nga fua de nga la sia. O le fai ma se mar vingi. Anga o le fa nga Yesu lu pule me na tu ma wi o tu ya ta. O le mele ma fu nga fua le la o lo ku mau ya Yesu Kristo. Ku mau tangata. Ku mau ka Yesu Kristo. Amen. O le fai ai lo nga fua mai lo nga ola. O se tangata ma losi ska ngaka fa ku ska ngaka o le ska ngaka ma ko ngofie le fa mao ka ngaka fa mao ma wai fua le nga pa ia o le nga le mo me Yesu wa fua ke le mai pe a fai nga e ku mau ka ngaka ai a le ku mau a le fa me Yesu a le ku mau ko ke nga la fo inga le pe ia le la au ai se e nga le e o mau le vingi. Ele o mau ko ele I fua. Ele o mau ko ele I fua. Ele sira kara e ma fai nga fa. Ai ki pia le la lau. Ai fa ka kia me o la o le ku ile u. Ele se so ke le ko o fua la le ka ki es. E ko la ku se so lo mango. O le mena so o mal mango ya ko ngilo ya. Ese ele ma fai nga mau le o la nga ile u pi ile u. Ia. E fa pena mala le ko kako. A le pi mau ya Yesu ke biso ele mfai o nga ola kako. Ele mfai o nga fua mai o kako ola nga ile ese ele o mo sko ngeke kako ya Yesu ke biso. Ile kako sa. Kusa o Yesu o le main source. Amen. Kusa o Yesu o le vine, le fa mai o le vine moni. Vine moni. Ama ku vala kako. O kako o le vine vau. Kako tangata o lu ese. Le nga fa pipi o ile vine moni. Awa o le vine moni ia o Yesu ia malanga kupu mai le vine moni o Israel. Kako tangata o lu ese.
o kākou o le langa whapipi, o kākou o le vinge vau. Tangata unu i se renga whapipi i rei i le, i le vine moni o Iesu. So e kaulanga, kaulanga o kākou pipi i pe i, inga ia fua kiri mai kākou. E whuri tala whataoto le i le luka, Poi le mai sai e le mati sai le kaska tangore ko ngoranga whako anga le maki alu sau koru kau sanga wha sau le ai ma se fua manga o loa le au na wai le whako kakare ngalu e whangoa e kipi la lo mai mawai le ia mafua mai se o le se fua wai le umi o ko le maki kongo le o ko vingi ale una ale nga sau e asesi mai pe mongi fua sa le se mea ai ngalo e re kai mi sa ulole una sa lo fai lo la fai no decision cut it down mai wel fangua e pe fa pengala e ngalo nga chamale fai o minga o la uma e pipi amen e le fua o nga vai ai que pe le vinge malala ye inga ia fua que le ma o le aka le o le me mo kako ranga o le tala fa ta auto o le kau kala la o le vinge ia kako se le ka pe le ka ke pi ia Yesu ia se va vai le lo so fua ia mo ma o vo yo la ia po fua mingi fua amen pe o kala kusi e o ko fua mingi fua ka marsara mo o po yang e pa kiso mo ko mai ka ngaka e o ko fua mingi fua ka marsara mo fai le au satu kai o mara u fa sai ma o kusi e o le ka fo nga mo ka ko ka ko kilo ile kala le me sia ka ko la le ko mo fa o tanga ka ko le ko mo le ka le sia ke ia e karia o ia ke ma fo wa o ia o fa pe na foi ma u amen po fua o ma o langa o ma o foi tanga o fua le o langa fa le nganga po o fua le alofa fua le oli o fua le o sai o fua le fide mu o fua le makarofa o fua le anga le lei o le anga malu ia male ngau ia amen po iei fua ngai lo so fua ia mama o fo a faina o le fua mai lo so fua ma lo ora ma pena fa pena fo ma o ma ka ko uma haleluya ia la me o le aba ese ai el tama ele ia a fai ele ia ko e sisile forta ngata ia ma ke le fa masingo sisi le ma ke fi foi ma ua ia langa le foi kau kala le ia fata oto le ia ma ua le kau kala mai fata oto le ia ma ua o ha mai lo wolanga o fua lo wolanga pe o le le ka uanga pe o le ki wele I o le pule o kuma ia mongi sa uanga pasta ka ko uma le o fa mai ka ko le o ka uma I o la ko ka li Yesu fa ka o le ka ka I ta ka yo ka uma me se la ko le ka li Yesu o le fisilida wa ele singa ka o mon ka li Yesu ai le mo se fu o le o langa ka o makari Yesu ia aluale foringa mai ko le lai ele loa le olanga ma ke le fa masingo ele mo ko ile fu e ke la kuse me le lo o ke la kula la para una ko vale mai nga iska ka ke le lo me va pena o ele fu le olanga o le langa le fa mai e vai ser tama haleluya ia pasta o la suma vale ka fa solo mai la lo foi puia ile upo le o tuma pe o ma
Ma ngai le me le wo yeta fa so ni ta me o ni le moni ao la o to o le tu mau ia te ma u ia te o ia lava e fu te le mai amen a wai le ma fai o to na fai se metas pe a u li ai amen ma ngai ko la nga fa se ka wa e le ma fai le la o nga fai se me o mo me Yesu ke biso amen ole si me nga le fa me su la u ka kingo mai a Yesu ya ka ko a le ai nga e le fa ka ko fa se me amen ia au aingi e manga ku oi lo ma lo sima a ye lo Yesu ka ko fa mo nga mar ka ko so ang si o ye ma fa ye un ka ko fa ya me amen ala me Yesu la a le ku mau la ya ye e ke le me le fu me Yesu e le fa fo yo ko fa se me e o se me ni fa un ko fa ya sa ke le o ya de perna e mo mia ye le vera le mo mia yo ka ko la nga Yesu i me uma amen ya Yesu le o la ngortanga e mo fa ye un ka ko fa ya me e le fa pe o kan ngo ngale di kingo de ke fa le nga wa e mo fa ye un ka ko mangu malo inga ya nga duenga ki apolo o ngo le o ye Yesu ya ka ko ai ai lo na ka ko mai le fa o o ma mau e se o ka ko la ia o le la ku nga o ka ko la nga pe un ka wa la ulo wa vale ang i fa ya nge me le nga le se pare kong e ma kwa le kusa ma le finga nga lo le e se a o e se le la ma le me na le mo mia il fe le upule ka ngo ma ye le fionga le tu ni ka o le ku mau ka ya Yesu ma yo ia le nga e fu a te ma me Yesu ai le fa nga fa se me pa nga o ke le fai le la le fai o le fai ka ko aleluia o nga ka ko fai se me nga o ka ko e mo mia Yesu ko ngo ka ko aleluia yo ka ko la nga ka ko ke fa ko ka ko mo ia nga e fai me ka ko ke ma fai me on ta to fai aleluia nga na ele o se malosi e ke le fa mo bo se poco e ke le fa mo bo so malosi so nga va bon ya fai longa o le arco inga kanga kai ke ele lo ki a por fa senga me nga o fa senga me nga fai longa me uma nga por ko inga e pa war me nga lo ku mau ye Yesu ke biso mai fa ma ongi lo wo langa ye Yesu ke biso mai ku mau ye Yesu ke biso me su ya ele nga kala nga fu ai ke ma fai o nga fai me asa la ye Yesu ya amen ale ai la misi o la ke pi la le sos o le am fai uma manguia me ke fai ai se manga ko me ke pi e po ai o le o le fai ko me manguia o ele ngaka i lo mafo fau o le fukunga ingo me ke fai amen manguia o le mafo fau o sia fesiringia pe sia kilo po inga ke pi o Yesu ke viso ngai ko ngiti ele o langa o ai mafu ai o manguia me ngai fe ka ko aleluia misila le ko kingo me Yesu ale mangi ko i ele ma fai o ko fai se me pe au di e fiu o fai me man man pouco o fai ngora o loku wala e kadesia amen ele mo fai ngai fai pe ele fa mo Yesu ke lo wa ingo o kako wa ingo mo kako fa nga e ula va ka makia fa lo ka pa wa den me ka pa ka ko ma ku ile pipi ku mau pe ya Yesu ila ya Yesu o ngai au mai rea o nga o ngai mai fa ko munga le lei o ngai mai le poko le ka mai e fa ile ainga danga le cafe mai le mera cafe mai lo le la ya ka ko cafe mai lo la so alangi ka ko fa fika uri ka pe o mere ke sa mo
ko le kafe mai ya Yesu o ia o le main source o ia o le e kafe mai la kafe mai la ya kako le manguia nga io sauro kafe mai ya io ia mam fai ka ko fai se ne ai se la ngala ko ne ka ko le ya Yesu aya fa pera kafe o maga kuare maga kuara se kare ka fai Yesu ku se yo ne e mo le ka ko iso yo le vaiola ia vai o le fa tu mai te e tafe vai mai te tolu ia te o vai ola lava e re kasi se vai le ka ngo ke o ngole manguia le sau ia Yesu ke biso manguia le loko manguia la mariskanga manguia i mo la mariskanga le manguia le kafe mai au a pe vera o le ka maana inga ngai ke pi ia Yesu a fai o laike ia Yesu e le masalo salo mai le ka umake inga le manguia ngai sau le whangau le manguia ngai kafe mai sau le ainga aisa e le fisiri aisa vai le mea nei kongiki amen vai le mea nei pio le pili vinga mongi e le kau e le eise fai longa fisiri fuorga mi aisa la e fa maungi Yesu langa mai o le e tu mau e kia ia ngai fua kere mai amen e manguia e fua mai me le leire mo lo so fua mo amen ai se la le pipi le vinga mo le la le ke fo kala ngola ngai ko mo ai nga amen pipi ki ngai ile ko ia la ki nga wa la ngol a le u wa le ai ko ngeki ngai o ia Yesu ke biso pipi ile vinga mong o nga kafe mai le i o le mangui o le vinga mong sau yo ngala sau ya ia o kapa o nga kafe kula ia o le mangui ale sau mai u le sau ka mangui le loko ka mangui le mago fa kafe ro la fige mangui le fige mangui le loko mangui le mago fa mangui me nga kifaya mangui nga luengo kingo mare nga a wa ku fa nga vai le ye mani yo le ngo fa ko ke le bene o fe kala Yesu le vaiola mai o le fa tu me te e tafe mai vai tafe mai tu tonu ya ia e ma fuara kafe mai o fe la fa ku ye la fa ku ye Yesu alleluia le na ma ye fe o le ga sa mo fa fonga mai Yesu le tu no pele ni tai le ma ngi o le fe au i le sa o le me ko ngiki e ka ko langa ma le pipi ia ka ko ye Yesu ke biso o nga fua la yo ka ko langa ele ngake le manguia yo ka ko ai manguia ka ngaka ka e la longe o la wa inga amen pe voila fa fe inga manguia fe au ka fe ngi na ngai ka le sia amen ka fe ku loko ka le manguia mai ia loko le ka le kafe ku ia inga kafe ngi ia inga ka ro ma ya an kwa manga pasta a ki kilo ngi kusi le ayoni a ka ko fai ka le kusi ayoni esse ma le kusi nga ayoni mai ya ma ya pa wale le kusi ke ma o yu pu wa pe ma o le vine moni o le ma muele o fai ko o le ala o pu moni ka kala pa pe ngal kusi le esse mera kusi nga ayo ange mai ya mata yo ma ko luka o le mai so ya o le ala o moni ma le o le fai to o to ma le amen kai pe vela me ngai ki o le vine moni ki kilo la ye o le kau kala ia foi le ia Ioane e winga ia Yesu kai pe vela o le mere ngai sa ngo e mako o kalanga le ke mo le Ioane fa le o sau ia Yesu fi e le Samaria le ngala ni mo vai e
e ka ku le vai o le vai o ke ku ia ke o e punga e lo ngi o fa o fe se vai fa pena a vai se vai fare ki o vai se vai punga e lo ngi e o ka kaula dia e fa le nga o ko yesu e punga e lo ngi e o le fa o fe punga e ko ele vai ver que era com ele é punga va pe no ele olha fa vamos olha corquinho meu corquinho olha com cala isso ele tu fala nga e com o cara vai ele mo isso vai por fim samari e é punga com punga o ele olha fa cai pela ole mele ole tala le uma fai ka o ko le no ko mai yesu o ia o ako o le mon mai ho ia o fa ka o ko le ki pe o ma fai ko le pu le o tu ma o pe o ki word le ole maka o pu le ile me foi le fa mai e ko mau ia kai pe o le mele sa mo ko basta e ko mau ia fai le o kongu fai me uma mau al manguia ale la se foi ka ko foi po o ngore le i po le ala le me le fai mai foi po le onu fai mai fai le tu mau se ta se tau ona la fo ina le tu e pe le la au ma fa mango ina ona fa po ina ile ta ma la foi le o su mai fa non fai po le fai ele tu mau amen fai ele tu mau se tasi ia te au o longo winga fai ele ku mau se kangaka po maua po oenga ke mai mo mai ia Yesu whanongo la le me o amen le tangata ele ku mau i le main source pere ku mau i le vinge mongi pere ku mau ia Yesu o se aonga mo ka ko uma amen pe fai ka ko kele o ku mau ia Yesu whanongo la si ka mo ko fai ona la foina le o ye itua pei o le la au wai le wala foi kua o ele wala foi kua o le kangaka ma kua le tala fata oto o le la au le kaukala i tangata le kaukala i akako le ka mai pe fai ele fua fai ele tu mau amen se tasi ate au ona la foina le o ye itua pei o le la au ua faa popo ina ona faa poto ina ai lea e tangata malafo i lea ua susungu wai o tala ia o tala fata oto le kaukala i le soifuanga ma le olanga o kanaka lea ia Yesu fa pea la e leo ia Yesu lo soifua mo ma ua po i ola o longa winga o kako e kongi kua fe kongi kako e kongi le pafi o le ata o le unga o le ralang le anga o kala whaka oko ia o kala e winga whakau le malo le kua po le malo le lang amen fe le walafo i walafo e tangata i le afi e susungu le afi amen ia e longa isi si o kako e fia alu i le mea mai sia o nga ke mai mo mai ma o hoi le ua o inga ka ko i le fio pa ia le tu ia e le ka nga lu se ke sia no i le me o sanga ta fa tu fa nga ke mai mo mai ia e no mai fia lu se si o ka ko o le ka ko i lo o le mele le fa ia mo le fa ia mo ska nga e fa ka o le mata i lu fu lima o le mele nga fai mo ma fai mo le ki apolo manga angelu ele fai mo skanaka praise the Lord ele fai mo oi ele fai mo maua le mele ka ole le pafi le la foi susungoi ma fai mo sa kami manga angelu ia ngakulia malelangi ola konga nga fai mo la konga me ala le men ka penga le ko mai le amakanga mole kanga o le malo le kua o le kofi ka penga le kua ma fai le kua le fai le longi le manguia ma le malo mo ka ko o le afi nga fai mo ki a polo manga me e lua me nga fai le kua
kasi ngā me luong whai le kua. Ai le whawa inga la langi. O wha aila i le maka i sau o le kua. Ma le maa whau o le kua. E kua aku maa whau o le kua le kaimi. E ngaka o kako i lo le kaimi. O le kua. E kua aku le kua ma le kaimi. Pe a kako kilo i le. Pe ila o le whai upu le. Ne ua lafa le afi u susungu ai. Whai upu e whiku whamai. A whai fo i tōtitu mau i a te au. Le ala wha mai, a whai ko ke ku mau i a ke au e ka resia. Le au whakua kuaritino ke riso, le au pa ia ma le au pēne. Whanongora i e hoi pune. A whai tōtitu mau i a te au. A tu mahu fo i a upu i a te o tō. Upu. E ku mau na upu. Le upu ai. Le upu le kua. I whea. I ko kongu. E le ngar whalongo. E kaunga kongu le upu. Te tono o tātou roto. Koe mero la ia. O mea umalapa tau te mana nao ia i tau te ole atu ai. O na whaia lea mō o tau. Wahewa ai ai. O longa winga. Ia kako kule upu le kua i ko kongu o kako. A kako wole a kurola. Whalongo le kua. Whafufonga. Onga, ia onga kari mailo le mō kako. I le kari mai la ngāri pasta. Ea. I le kari mai ngā inga ua kūma. Ia un kūma. Ranga refa marifo i upu. A whai tau te tu mau. O le kau kala i kānga kūmau. Na iei whai ma upo Iesu. Ia, o le kānga kūmau. O le kānga ngā rea. Kari mai ei. O le ia ia le upu. Koe kari mai ei. O le kānga tu mau. O le kānga ngā rea ia le upu o le tu. Lai ko kongo mai, la nga kausia le upo le tu. Amen. O ka ku mau nga. Le ara ka mai. O mea umalava. Tau te ole. Tau te mana na o iai. Tau te ole atu ai. Mea uma. Le ara me ke mga o ai. O le kupe, o le kāwale, o le a, o le a, o le a. Mea uma ko ke mga o i. A ko ole akula. O mai lole ia. Ona whaia lea mō o tō. Ai a whai e ko kere ku mau. Mai ake o kou le upu o le apua. E o le apula. E le na lunga o e le atua. E le kari mai. Mea mga o. Ia, o le opposite ngā le whai upu lea pasta. Ma koe e le opposite o mea umai o whai upu ia. Ai ku mau. E o le aku. Ai a oe le upo le akua, e kari mai le akua. Sos ko i ngā mea ki mga oe mai o le akua i le akua. E whafonga la le akua kari mai lo. Amen. A whai e ke le ku mau, e ke le ku mau le vingi mongi. Mai a oe le upo le akua. E o le akua, sos ko i ngā mea e ke o le akua i. E le kari mai le akua. Ai sea, langa lai ke leo pipi e ke leo ku mau le vingi mongi, mau mai. Langa e leo mau ia oe, o oe o le lala, e leo mau oe fea, i o le main source, ia Iesu Keriso. Ia pa. Se uwai kura a pastao i le pere. Le mele o mea umalama tau te mana na o i ko ke ole a koi. Amen. O ngā whai ale mōko. O ke mana i whasi mea lea. O a mea ka o mea uma e ke mko ke mangawa. Langa e ei mea re kusa matwhi ngaro rea kua alai ke manga awai. E o le mea ranga. Kusa mea uma e kusa matwhi ngaro rea tua. Aisea, langa lai ele. Mai le mawhaifo langa e koe o le sisi mea re kusa matwhi ngaro rea tua. Langa lai ke le upu. Ia. Langa lai ke ku mau le upu. O lai wha maa lama lama inga lo loko i le upu. E ke maa lama lama e ke le kaua e ole se mea le whikau ia. Ngā kongua. Ia okei la. Ko kusa o le upu nga ke... Wha maa lama lama inga oe. I le ko ai ngā ole ke ole le kua i se mea. Se mea wele le lai sila fia le kua wele le fia e kala fia ngai mo oi. Whape ke ole kua i se mea wele le ai le whape wele le ua
e la silfia e le kua ke le a fōringa le mea le alawa e ole skarma kai fa pe o le ke whainga ruenga a le we o le ko le kua le tu ke manga o e whakausa o whali ia a ori kokongi le ke maua ele mo se ti posi nga o mea ai mal kokongi le rate le usala e la kura ke alu le bank e fai se lo e kilo la le bank e lo kokongi lo eri e fi e fu ho le ia i pe ke a fo ringa le ko kongi nga ku pe bank me va pe nga wa o inga i ka ko uma ia la kura fa pe nga le se la ka la me le ko mai a o le so mo kongi o e ka e nga mo po pa la ngi fa e kisilo Ele você vê. Isso que eu falei, ia, leu que foi com a ia lo suma pasta wa isso foi uma manga ia. Bem, ele já foi uma coisa só que eu falei foi cá vinha que não. Ia. Me vi ia o tamanho nem me pe auto forte de mãe. Ona foi ele o to mo só. Não ia ter uma coisa. Ole si me mai ele mo ai. Ile mo le olanga o te ngata e mau ia Yesu ke viso. Maku mau ia Yesu ke viso manga upo. E mau waire vi inga o le tua. Amen. Amen. Kau mo wale vi inga o le tua. Mea ngai ke whaia. Waile le maka mo fia o whai pule. Me o le tu mau ia ke o mau upu ia te. Me o ia ngai e fua te le mai. A lera whai whai pule wale. E vi ia o ta mai le nei mea. Pea o tō fua te le mai. Inga, o le vi inga o le atua. E maua i le o langa o le tala. Aleluia. E fua ke le mai. Le o langa o le kaka lai a Yesu ke viso o lai pipi e Yesu ke viso. E ku mau ia Yesu. E ku mau ia nga upu. O le ai, o mea uma e wa aia i rongo o langa, o kase au le lei mani mako ngofi. O mea i loa aku i rongo o langa. O le ala lisi, ngā le vi ia o le atua i mea langa ki whaia. Le me mangia la nga o le ola ko mau ia Yesu ke viso. Ma le ia o upo Yesu ke viso ia oi. O le mau ia le vi inga o le atua. Vi ia ele sua pa ia o le atua. Ai le kako. Wa e go diska ke fa funga mangu ia lo fa penga. Ia sili lo. Ia sili lo. Na mo ka longo ngi lunga ka au ia pera ia nga ia. Ai ka wange e wa ai ai le mea nga sa we le mangu ia. O ai e vi ia e mea ngai ki whai. Ma le mangingo le karakus. Iyo. Anga ia ke rea. Lea whai meira e fua tere mai. Me vi ia ruta mani nei mea pea o tō fua tere mai. O na whai eire o tō mau so. Lua la rea, e maua mai le mea rea. O le maua le vi inga o le atua i a oi. Koe a veo e maso o Yesu Kristo. Aleluia. E le mwhainga vi i ere atua ia o e mawhai o e maso o Yesu Kristo. Pea whai reire ku mau e le upu. Le mau e le mau e le vinge. E mahi ke le ngi whiau mo sa mo ni a soa mo tato atunu ia. Pepe au kai e ka whai upu rea. Ko ki ki lo kasi wala pero ko pe fas fulu pe o ki wele o le fas o fata o to le pe fai ko wa pa o le e poi va le we ia e vi ia lo ta mai le ni mea pe ha o to fu te le mai e mongi va mai va mau ia fu ke le mai o langa o le kimsiano mo ka fa ko lea e ku mau i vine moni ia Yesu. I e kama. Ia, e vi e tama. Ko whai maso. Whapei o nā rofa mai o tama ia te au whapea rango no o rofa ati a te outou. Ia tū mau pea outou i lo ua rofa. Ia waila ia. E makau kia ke. Koe pasi furu a whaito te tausi au pola inga. O na tū mau lea outou i lo ua rofa. O le mea rane, kasi rane mea o lea peua. Pa mai a. Ia, o whai pasipulu, a whai tau te tausi ia o pōroa inga. O na tū maulea o tau i loo alofa. Pei o na o tausi pōroa inga lo tama. Ma o tū mau i lona alofa vai. O le mea rea rea fo inga ko mau ia Yesu i longa ma.
o le kausi e ia pola inga longa ma le ala fa mai ka vola fa penga ka ko ia ke ia ka vola ka ko ku mau le vingi ia era lo pu le e pensa ko fa po pa ia le tu beni na ko lu fa i punga ko e so pu tu kasia ia mai o fai atu nei mea ia te o tou ina i tu mau ilo ori ia te o tou ia ato to foilo o tou ori amen ia ma ia koe wha makalanga me suang wha whekaringa muniburi la lea a kaira i se au lele aso ka koe aso ia ia le tu ma Yesu o wo fai aku age i mea ngai ia ku mau o kou ori ia o ila le fia pe va pe o le fa manganga le tu pe ku mau le ai fa mai o fa ya tu nei me ya tu ina ia tu mau ilo ori ya tu ia ato to fo ilo o tu ori ia nei me finga ori ai le a ko ala na lai pi me la misi ya ai de mo fa kana me su ina a fa ato to hanga o in fa bo ku ngo o mo lo ori pe le di ia mai loko kere ai ngā ruenga rea tua. Pasta, ole o koe lawe kala, whasi whai kaumai ngā Yesu, e whai ei o kou mo so. Mo. Ngai ngā, o longo winga, o lo o whamangatu mai a kākou. Ia, kākou le a o kou soifua hoi mā ola, hoi mā ua a kākou i kongo le karesia kewiso. O ka koula so mongi a Yesu. Amen. Hallelujah. Ka so. O le ata ko mefa. Ka ko fer fangi ma. Ma fai finga no le tu. Fenga ke ngalu e ka pe hui ma ua ia. Ia ka ko ilo o ka ko so mongi a Yesu. Hallelujah. Ia ka ko kuma. Ia ka ko ngalu fifia le. Ngalu kas. Awale kuskusi lima, awale faifo le o ia ma. Ia manko so mongi le fapega. Ia. So mongi Yesu le kai kusia lo ba. Ele kai manga kuse kala i diska, ai se la mor so mongi. Amen. O le so Yesu ke vis. E so o Yesu ke so la mio o winga. O le loko. E pe panga me fai. So mongi o Yesu ke vis. Ia manga ni fe sa mo ne so. Ele tua. O ni fa so ko Yesu o le vine mo. Manga ia ni fe au mo ka ko. Ia tai tolu ina mata to ne ya so ne fe au. Le ua e whalongolongo ia ima, e whafonga i le aso Samoa, i le moni ma le whamaoni o le tangata e maulana pi a Yesu ke viso. E le whai bāru ese. Whai mei e fua tere mai. Ale si me li ia lo tamai le mea pēa o tau fua tere mai. Whai maso Yesu, o le siri sawana. O maua se vi inga o le atua iau mena. Maka kou mea e whai. Fe siri a kako ia kako. O vi ia le atua iau mena whai. Ia. Ai wha peke wa ai i fo mai kongo. E koe sa sai lalo le akor whaua. Ma koe ilo le mai kilo i mea ia tātou te whai. Po o maua i se vi inga o le atua. Ai wawa ai haku ngā o mea se sea ma whare ko. La foai a le anga. La foai, amen. O le mea nai whai le mea ngā ia. E wha maua lalo. Ua le aise vi inga o le atua i maua i mea ai te whai. Amen. Ngā o le wha ngō le whina ngā lo le ri. I mea tātou te whai e le kusa marong whina. Amen. A le au whai me whai o ne aso. Mea e tu mau mai o oe le ngā e fua tele mai. Maua le vi inga o le atua i le fua tele mai. Mai koe whai oi maso o Yesu ke miso. Me Yesu aku maua upu i kongu ia ke uko. Me o le ku mau ki au maa upu i kongu ia ke. O aku ha upu Yesu ngofo i kongu oi. Me Yesu o mea umago ke ole mai o mawhai a le koko. I loala. Ike foi la fa pe yo le foi mai o mea umala. Ngai ole no ni el mei kusa mo. Ya ai
o me tusa ma le fina ngalo Yesu o le polola ia na sundi makala no me kula ya ma nga ia le fe au sa boa ia tai tolu ina mo oi le nei aso ya alu ki fenga renga po ki ke fai o nei aso e mana tua ina le upo le nei aso ya e tu mau ya Yesu ke viso o nga fua kele mai le o logo langa fa manguia mai ai ole aku kali mai le o ia e fai foi o ma so o Yesu ke viso ko e mau ai le vi ingo le tu pe ata to fua mai ya basta ya be se ne ai fa o mai la ia se se o ma fa o mai ka ia fa so tu la sunga o go ta tai ia le tu ya ma ia se tu e fa o mata o se taru taru fa so ma sta to no sa mo dias ia te tu no sa mo ia o mo se ta mo sta no fa ni ngana o ni tu la aso ato no fa mania tu le pole tu ngalo mo lo ko ia ia mo ka ko uma ele asi o isi ato to o ka ko le we are on the way ia le pule le tu e fa manga ko mai ya ka ko o lo ke pe ka ko ele tu aleluia o lo ke pe lo so fu ia mama o fo o le tu ia so uma ina ia fu mai ngi fu amen le tu sa male fina ngalo le tu ia le we fa fo iu fa mala o tu fo ia le o mala le tu ni si mea ia anga le tu le ngalo le tu fa ko aku ia se mea o le atu ma pa so ni tu le ngalo le tu ia ina ia ta so ina i pe ia lo tato fai ngā malanga o tātou malanga e whale nganga i le whaitino ia so uma ia o le hao ato manipo ia lau whai se talo ia whai o tātou matao kumitu lau le aso male anga wharoalo ia whaftai tele lo mātou kua whaftai e su lo mātou ia ma lo mātou whaola whaftai fui anga ngapa ia lo mātou so sili ia ana se anoa hoe, ia ele mwhai lawa na ma whasoa pe tau tala se upo. Whaftai lau soani, whaftai lau whaunga. Ia ua maa rongola ina au whamanianga le aso. Ia e ala le longo ina o la upo. Ta maa ia lau mana lau upo le aso. Ina ia lawe ina se nganga o leilo pea o mātua. Ai sini la mata mau na fa malu sia le tino ke viso lau e ka le sia ma le fa tu ma le pa ia ma le pele le ia so ma to ia ma ia o la fio ia in le tu la so to ma fa ma ma fo i ma ua ia se upo ma ta tala ia le tu so ma lo raro talo tama ia fa ia le suma le pule pas da mai no ia o nanga tama o le tatalo ia fo pele foto ma tamai ila o ia o ala va le fa la ke ina ia o le missionary ma tua tama fa ia suma le fa ke au ma fa tu le e kalesia ia o fa manianga tua ia fa mania foi fa so ma si o mato pele mai se o le fa ngā mo la tu fa tua ia mai se o le ke usiano o ma pa anga ko kingdom TV ia fa pe na o na tapo ia mai mo mai pe ia i te tala ingo o lo tua ia le tu no ma la fa ngā malo le whangaruina si o mātou atu pele o Samoa whamania ta mai tai pale mia mana na kāpeneta o ai le poto mana ta mai lau fio tau tai ai si o mātou atu pele o Samoa au aso na manuia mo ata au ia maua le whealo whani a ngā lulu e whatas ia e ati a si o mātou le whangaruina i Saraelu na mātalo nei tu lau rau ta mā ia tu waila wa ngelu mal peruafi e feriuli wa e leo le ai pa ia o Jerusalema pe o tangata filifilia sa e Peru sa i Saraelu sa i Kauma mai sa e masifo ma tu saute o si o pe e ona fili mai ona tu uma ma
tamau matatalo ia fo ia tu me uma i lau fio ina ia vi ia ai oe whaaruau. Hallelujah. Whamangalo fo i ma ua. I lo ngoi su matatalo wala o tu ni. Amen.